Amazina yanjye nitwa James. Reba nk'amasaha ubuze mu kazi. Saa 5 umukozi muzima kontra yawe uzikivuga? Ndabizi boss. Wasomye neza kontra yawe? Narayisomye boss. Umwana wa gatatu mu tuvukana tuvuka turi batatu. Wa mbere yapfuye azize impanuka, wa kabiri apfa azize uburwayi. Gusa bari bamuroze. Ibyo mbabwira byo byatumye mbundi ubu. Iyi ni inkuru yanjye. Ese uranyumva? Uyu mukobwa bamwita Mwiza. Ni umukobwa wishe mama. Nagerageje kenshi kumushaka, birangira mubonye. Gusarangora pe. Nagerageje kumwaka urukundo, gusa yarananiye. Ikampani nyimazemo imyaka 2. Ntabwo ngomba kuruhuka. Nashoje icyanzanye byanze bikunze. Ntabwo nzi. Iyi nkuru yanjye nayiganirije benshi. Bibakora ku mutima. Ntabwo turi gutinene kamwe ko. Ntabwo ndi gucaka byose nakunde nyine. Ari nayo mpamvu nafashe umwanzuro wo kwishyira muri filime. Ubwo mama wanjye nakundaga cyane yapfaga, papa yambwiye abamwishe. Ariyo mpamvu numva ko ntagomba kuruhuka ntamuhoreye. Naramukundaga cyane. I love you mom. Mbayeho ku bwawe, nta wundi muntu mbayeho ku bwe. kandi ukamfasha ukagenda neza. Ntari nta kibazo rwose nge igihe ndi tayari gutya. Ibyo neza bigufashamo. Reka tureke gutindirwa ngo gahunda niyo. Yes boss. Yes James. Makuru ni meza. Mafaranga y'umuzigo nari nayabonye. Mafaranga yabonye no. Ya, ahubwo dure ngo tubisoze. Dure ngo tubisoze. Ntago byakunda. Yeah. Kuko ubu ngubu naragiye nakubwira ngo isimbe unagiye mu Bushinwa. Yego. Nagiye kurangura. Urumva rero ntago byakunda ntago mpari. Yeah. Byasaba ko twazareba ikinigiri. Nese ubundi boss, ubundi hari ikibazo nyashyize kuri konti. Okay. Nta kibazo. Yeah. Ikibazo yashyira kuri konti kuri yindi yanjye inditsanzwe muresha. Yeah. Yeah. Ariko ubwo ngubwo igihe cyo kuzira mu kazi cyo nikigera, yewe nshobora kuzakumenyeshereza we ntabwo uzampamagara ahubwo ngiye nzaguhamagara bari ngiye kumenyesha. Ubundi se warahindutse biriya bintu ubundi wabitangiye ryari? Ko nizi ko umukozi uri professionnel twagiranye contract urabizi. Kuko no kugira ngo muri contract hashobora kuba hazamo ko wowe ugomba kuba wazicira umuzigo. Uko nabonaga uri umuntu giseri. Ibyo bintu byagenze bite? Boss nerere yabaye ariko umuntu azayikosoye yarayikosoye nta kibazo. Okay. So, nta kibazo yashyire kuri konti ngewe igihe cyo kuzira mu kazi nzakikwibwirira. Okay, hari ikibazo se screenshot ni ngombwa se hari ikibazo ndashyiraho gusa. Ubwire secretary. Yeah. Ubwire secretary ko wayohereje ubwire screenshot nanjye ubwo ndaheza guhita mbibona yewe nzakwivugishiriza. Murakoze boss. Sawa. Sawa mugira akazi keza.
yego. Okay. Ntabwo maze kurya twaganira. Mr. kuko nanjye Debs. Kuko ubuntu bwawe buri he? Anitha, bizana none uri kubona ko wa mutima mubi nawe nyifite. Mpamvu nkuzanye hano nanakuzituye ndashaka ko tuganira twitonze. Kuri iki? Ndashaka amafaranga. Angahe? Ndashaka miliyoni 100. Ni zibasha n'ikindi kureka. Oya. Ntabwo biri bube birangiye. Kubera iki? Ndashaka ko ukoresha ubushoboka byose. Nzirwa binyuzamo sinyizi. Ugakora igishoboka cyose ukankundisha kuri mwiza. Ntabwo nabishobora. Okay. Kaze nongera nguzirike. Hanyuma se nyuma y'ibyo ngibyo utawukunda? Nzi gutekereza koko. Nakorera. Reka mwembe miliyoni 30. Hanyuma izindi zisigaye birafatwa nk'ikiguzi ndaba nkukoreye cyo kumugukundisha. Okay, sawa nta kibazo. Ngiye. Hello boss, umeze bite boss? Imeza, urize ko nakubuze. Nagara amahoro, ndi iwawe ku gipangu. Wewe manuka uzundebe birihutirwa, hari abantu bashaka kukwica. Kandi mfite amakuru yuko na Jake abirimo wa mukozi wawe. Nyaruka birihutirwa uze nkubwire. Ego. Kingo biki? Urakoze kuzira igihe bose. Ko byari biki? Ngo bari kungambanira. Ngo? Bari kungambanira. Nakinaga boss. Nyumvire n'izina ry'Imana. Kugambanira badese. Nyumvire Kimu n'izina ry'Imana. Kimu uzi feruje zose mbiyo. Ndi kwiruka. Feruje se ntabwo. Kimu mbabarira n'izina ry'Imana. Urumva ningo umeze nk'uwiketa bro. Urakugambanira bakubaza iki? Kimu sikumwe mu kazi. Bizanye ntagiye urazikora. Kimu urashaka kuzakina na? Urashaka kuzakina na? Urashaka kuzakina na? Urashaka kuzakina na? Niza amakuru. Nanjye meze neza. Uri mu rugo se? Yego. Nagiye gukorera mu rugo. Okay, wikwigora nanjye hari abantu bamaze iminsi bazimbaza kandi ndakeka nanjye ndabizi hari abantu bamaze iminsi bazimbaza. Cyane kabisa. Uri mu rugo se ngo nze tuganire kuri ibyo nimba nta kintu bitwaye? Nta
kibazo maze arafashwe. Okay, sawa reka nze nawe. ariko Max kuki urumbuza amahoro koko igihe wambabarije winjira hano udakomanze muramenya ko ntacyo gushaka rwose Niyo mpamvu nahisemo kwinjiza. Max ninde? ariko se naramfuye n'umuntu utazi ko wabaye Max. Aha. Se buri uriye bibona Max andusha iki nubwo ntamuzi. Shanumvisha baramuborotse. Buryo meya no kuntu yinjira. ibyo ntabwo byari ingenzi Wenda suku kwinjira mu buzima ariko se Max aragutereta. ese ko numva Max wamugizeho ikibazo cyane Kunsubiza ni ibintu birenze kuba wansubiza. Nyine numvishe Max numva ni umuntu uri close ku buzima bwa because numvishe ajya nazana ndakomanze. Joy. Sekutari urimo kunyitaba. Urinde nyine mama. Ndinde. Ubu nje nyamabuni ntagunze. Umukozi wakoraga kwa Anitha. Ndakwibutsa. Rega nawe urandenganya no kunisigaho ngana. Dirukana ukira akana karaho. None se urumva ndenganya. Ndi ukuntu nyine usigaye warabaye mugabo. Anitha se abiwanye. Anitha nawe wacu. Anitha vitesi. Makuru. Ko mbona umeze nk'umuntu ugiye sugiye. Okay, sawa cyane ntari ubwo turavugana na pere wawe. Anitha ntago abiwanye. Anitha ntago abiwanye. Bise birashoboka. Anitha ntago abiwanye. Ahubwo se kuri kumbaza nk'umuntu wagira ngo Anitha waramuzanye amutereka mu rugo. Anitha yaravuye mu rugo ambwira yuko aje iwanye. Wabona harandi yagiye. Ngombwa nk'abazi wabo. Umva ukuntu uzumbaza wirukanga ngo jeje mu muhanda wagira ngo Anitha ari wacu. Anitha ndamukuba muzi ndamuzi ariko no kuba wacu ni ibintu bitandukanye. Anitha nawe uri wacu. Nimba ari niperereza wajemo uje kurikorera hafi. Singushubije. Joy, ntago ibyo bishoboka. Ni ntago bishoboka. Ahubwo ugomba kumenya ngo Anitha ari. Ubwo nimba Anitha atari iwanyu, ubwo nimba yaravuye iwanyu ababwira akaje wacu. Birashoboka ko wava mu rugo uvuze ngo ugiye kwa runaka atari kugiye. Anitha nawe uri wacu. Ugende gushaka Anitha. Hai nagushubije ntabwo nza kugusubirana. Ntago bishoboka rwose. Nge nyamabuni ubu narinzi uko nitaba kwande kwa mwiza. wagombye kubigiraho ikibazo cyane ko atari byo byari bikuzanye Akasemwe tujye tuvugishwe wenda si ukwinjira mu bitande se ubona hari ikintu mbuze. ibyo se bihuriye he na Max kandi Yano umvishe Max yabaye Max. Bo tugiye wanamugane gusa numvishe Max ari Max. tuvugane ku by'ingenzi tuvugane ku by'akazi ibya Max tubishyire ku ruhande. Okay. Yenda reka nuze da
hari ibyo naba ndi gutekereza yaba atari byo gusa ndikumva ngiye Max ari gukomeza kungaruka mu mutwe. Max izina Max rikomeze kunjagariza ubwonko kabisa. Max ni umuhungu twahoze dukundana. Mwahoze? Yego. Karumvisheza kinjiza. Ibyo ntibihagije. Karibu. Nizibyo ni wese winjira wakomanze. Okay, ariko nari nakumenyesheje ko ndi buze kameme. Ariko niyo wamenyesheje ko byari ibaze no ahantu birengeye nakumenyesheje ko ndi buze wari ubizi ko ndi buze ariko ibaze ko ninjeje ugahita utekereza Max mu mutwe. Nakoze kare umuntu winjira udakomanze ibyo ntabwo nari mbikoze. Akasire wenda tugiye ku ruhande gato. Nkibarira akabazo gato. Ubona ndi umusore mubi? Anitha